Kardom, Nilhithi Rupena Birta Thanbang, Samidurmi BP. Nonalitum Tekpon Long Jilake weekly special bulletin mate, Hithi Ripen Kenang Soda Birta doan. Lasilang Pononang, Hithi Ripena Birta. Kedamtang ASDC Asor Karbianglong Autonomous Council Kachari Bom Ahut, Puloni Arada Pan, Kiso Kichelang Joy KJ Panpura, Puloni along 30 bedded Kiso Kalanga Hempi Ponsi, Patang Pontanglo. Kamatha Pon Meme Alam Abanke, Bangso Puloni Primary Health Center Ahem, Kikim Kerang Tang Netpen, Ninkan Kep Soselo, Monta Nonpu Arni Anta, Puloni Primary Health Center Ahem in Pupontek Telang. Labang so PSC hem kang puponje pan Congress Sorkar atum Carbing Autonomous Council along kikibo mahut setami Polonia arada tum la so potak chingki chethan ponlo seta thang RDPPC ahem kang kirpring atala plopon tekthedatlo lasona taxi Carbing Autonomous Council BJP Sorkar ke dobo mahut setami Poloni PSC ahem kimi atala plopon tekthedat hangjangno tangte komada Sorkar pensi Poloni Primary Health Center kimi mate 30 bedded ahem kang pupon po Komada Sorkar si Poloni arat apan si kacelang kisung kachini po. Nonason kepang raga pansi kikim chot puluti. Rada tangka kopia pansi kapanahok chotlo. BJP kachari bo mahut Carbing Autonomous Council Medical EM Surjorong Park kaning jepon ke ninghang puluti. Cheklo jonthom angbong ke ongdung kaching thoramo klempon unpu alama bangke kodaklo ke klempon. Poloni PSC along misen si kacelang ahem kavedet ajok Doktor setami dam dede lapuson si tekpon long la sojo Polonia radatum setami luring te PPSC along ansi seka chelang dam apan ponanglo perangke ratis rong par lapen camera person Stefan Terona tumpen kepang room dam aberta kad news channel dipu Musikni Paikrihini Arni Anarlo Por Paikrisia Porpen IDSP Conference Hall Difu Joint Director along district level launching intensified diarrhea control fortnight Musikni Paikrihinia Porpen Musikni Paing Koira Po Parman Sideng Ponlo Bangso Asaya along District Health Society National Health Mission Karbiang Long Atum Pensi Patir Pi Ponlo Joint Director Dr. Kareng Rong PP Pen Kachari Pon Amai along Dio Dr. Durgeswar Ingti Additional Chief Medical and Health Officer Dr. Kalpana Deka Saikia, Karbianglong Autonomous Council Under Secretary Nirola Phangchupi, Lapen Irrigation Department Engineer Bimol Chandrapukan, Pen Chenglok Asha, ICDS, Lapen SSA, Klembang Pubang Piatum Chitong Dunsi, Mai along Chitan Chimunpon. 5 years infant mortality is very high due to diarrhea. Ekhini amar statistics se koise below 5 years jikhini diarrheal death ase amar India besi ase to not stop actually to reduce that government e etu program ulaise we have to place ORS and zinc tablets 20 milligram in the all including the block PSC CHC sub center wherever our manpower is available ASHA is available ami hekhini available koribo lagibo zinc and ORS Etu নহয় যে প্রত্যেক হাউসহোল্ডত বা প্রত্যেক জায়গাত ডায়রিয়া হইছে but we have to designate a corner where we will put ORS and zinc tablet in stock so that in intensified diarrhea control program on ami below 5 years jikhini children ase diarrheal episode hole ami ehotok mane manage koriso Dr. Durgeswar Ingtia hin pen lam theke jai ponke diarrhea akeso pen Zero childhood ki thike jang dopi lasi India angkang pi along chirok tok amai ke pado ason thak thak si Karbianglong district along ta chirok tok amai phapon pen koson si bangso ke so pen kachipa jok nangjima bu angton pen than pon ke than ke pachini pon ke lapu henlo methang ari sabon pen char sampame si ORS alang pangwui nang po lapen ni krepli an jing adawai chower nang po anlote bangso ke so pen chipajok unpo pusi than pachini pon Joint Director Dr. Kareng Rong PP ahin pen Vaidak alam than ponlo rada tu manghu nangne lapen phere nangne kedam tang ke pachethang thap ason ingprim kipiji lapen dawai kipi thap ji lason kali bangjok ta ORS lapen jing adawai ke cho endun me lapen cho endun vek nang po pusi rada tu maphan klardak pen ke pachini ji aphan pherang ke atumangno pachitak pon
আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত IDCF ইন্টেনসিফাইড ডায়েৰিয়া কন্ট্ৰোল ফৰ্টনাইট লঞ্চ কৰিছো 12 জুন টু 24 জুন আৰু এইখিনি ফৰ্টনাইটত আমি ORS আৰু জিংক টেবলেট to 0 to 5 years childrenok ami dim amar asha kormi amar asha supervisor aru amar ICDS workers amar line department or sobe mili ghore ghoreo survey koribo door to door survey kori under 5 childrenok jot ase ihotok ami ORS aru zinc tablet ami place korim keneke ORS to banabo lage zinc tablet keneke khabo lage aru along with hand washing safe drinking water ekhini ami etu fortnight sobok eta awareness campaign disna hobo aru je for that mane 0 to 5 years amar jitu infant diarrhea death ase je death to amar hobo na lage theme of the IDCF fortnight is zero death due to diarrhea. Musikni Paikrini Arni Anarlo Por Paihini Rachitima Porpen Difu Gov Voice Patu Aklama Long number 18 Tonsuri Lapen number 19 Lumbajong MSC Kiliga Parman Vote ke hanga Mike Padupon Maya Longa Chetong Dun Difu LA MLA Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuluram Ronghang Tejpur Pen MP RP Sharma Alihi Sarpo Assam CM Sarbananda Sonowal Lumbajong MSC candidate Ratan Teron Dhonsuri MSC candidate Pradip Difusa State Vice President Longki Pangcho Pen Danglok Ahine Hin Pen Aru Ari Matung Chitong Dun CM Ronghang Pen Mai along Lam Theke Jaipon ke ASDC Ninkan Krepol Apen Congress Ninkan Krepol Karbi Anglong Charipon Lo Voipit Sitame Karbi Anglong Konasi Kachingtura Sai Kedolo Konat Lopu Arju Nangji Non-Headjong Karbi Anglong Autonomous Council along BJP Sarkar Nangkedo Pen State Pen Special Package Sika Kuti Pharo Isira Sirkep Kep Rapli Atangka Pathik Pontanglo Difu along Congress Sarkar Kedo Ahut Kipatang Unie a Medical College ta Ingpu Ponpo Hamren along 200 bedded hospital Kimponpo KLA Asaihem Kikimjia Phanta Tangka Thikpon Etlo Lapen Doboka Dimapur ka Chileng Atwarpi Aphansta Sika Kuti Phokep Pipon Tanglo Pusi Mayalong Lamthe Jaipon MP RP Sharma Ahin Penta Mayalong Lamtheke Jaipon ke BJP Sarkar Atum Kecho Pangli Mave Kaike ta Rada Pharman Sikam Klem Pipon Ji Puta Thantekang Hotmanyo amar chief minister sir Sarbananda sir aur TikTok Karbi Anglong jita suni dise Karbi Anglong kare jitu puji dise 15 বছর কংগ্রেস হাওয়ার আমলত 15 বছর এসএসসি হাওয়ার আমলত এটা বছর বিজেপি সরকার আহার লগে লগে এইটো আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰো অহম সরকারের পৰা যে বাজার অন্তর্গত দিয়া হৈছে 1 লাখ 2 লাখ নহয় হতমানৰ ৰাইজৰ 50 কোটি টকাৰ স্পেশাল প্যাকেজ দিয়া হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে Assam CM Sonowala Hin Pen vote ke hang amai along lam theke jaipon ke ASDC Congress atum kachari ahut kopia posi Karbi Anglong paphidun hublo Dispur Pen Tangka le Vansita Kachingtur Avarsai Klempon pe Dasi non ke bangji apor ahut state government central government Pen Tangka nangkele anta Karbi Anglong arlo kedo atumsi longpo lapen pipon po puda thanpon Congress Sarkar ahut kichu pangli matuma phanta BJP government atumsi kenepen hemkang samta bengpon lo non head jong kidu kelak arada tuma phan keso cancer x-ray lapen kaprek ador keso akeso kachilangji aphan sika lakhini pipon ji pusi mayalong lamthe jaipon আপোনালোকক অন্ধকাৰ ৰাখি আমি কাম নকৰো যি কামে কৰিম ৰাইজক জনাই কৰিম ৰাইজৰ সহযোগত নিৰ্বাচিত হ'ব সকলো সততানিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ সদত কাম কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সদায় মূল্যবোধৰ আধাৰত কাম কৰি আহিছে আপোনালোকে দেখিছে যোৱা 3টা বছৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিমান কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি সততানিষ্ঠাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈকে গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে বিশাল উপমহাদেশত বসবাস কৰা 125 কোটি জনসাধাৰণৰ বাবে যিমান নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে এই কথা আজি আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে সকলোবিলাক কথা দেখি আছে ৰাইজক কোনো কথাত অন্ধকাৰ কথা হোৱা নাই ৰাইজক আস্থাত লোৱা হৈছে ৰাইজক বিশ্বাসত লোৱা হৈছে ৰাইজক সাৰথি হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ চৰকাৰে সেইভাবে ৰাইজক সাৰথি হিচাপে লৈ ৰাইজক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে লৈ আমি আগৰ দিনত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে
কাম কৰাৰ নিমিত্তে সংকল্পবদ্ধ গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত কাৰ্বি আংলং জিলাটো তেনেধৰণে পৰিচালিত হ'ব আমি পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যিমানবিলাক অপকৰ্ম সেই কথাবিলাক ৰাইজৰ দাবীৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কৰাৰ নিমিত্তে ইয়াত শান্তি আৰু সমন্বয় ভাতৃত্ব ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক এইবাৰ পৰিষদ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব এই কথাটো নিশ্চিত আমিতো গোটেইকেইখন চিটে আমি দখল কৰিম বুলি আমি নিশ্চিত Number 17 Bukajan LA constituency angkang number 21 Borjan MSC constituency Rongkimi Sukhanjan along Towar along Sarpe Maratum Sok e asai kedeng Borjan constituency angkang Rongkimi ward number 7 Sukhanjan along non malom arwe kejang kawe chengwera jok Towar kaheno inghan langbung pen ke pleng sara jok Rongkimi along kedo asar pimaratum Towar an nang barsi aning gipong aning gejang je pen sok chili pusi Towar along ama sok e asai denglo Kiman ban parti ahise black parti itu ini kan bonam ko bonam markan le jawe bonam ko bonam कोई आता है नहीं रास्ता ऐसे पड़ा का पड़ा रह जाएगा पार्टी मार के ले जा रहे हर साल ऐसे होता है पार्टी ये तो पहले उठा निकाल दो रे भाई जिंदा सब शेष हेलो आसाम का धानी आसाम का बहादुरी दिखा दिया हम तो पीछे में कोई आके देखने वाला ही नहीं है अब ये देखा जब Laso arang pining pending kan flikep an arta dolo bonta pini arnian ta laso tawar kasalamji alam ave longki timung aphan phongni wo to pidunsi pahai dun lo lapen alangli PWD EM ta manlo sita laso arang aphan ma sapta kamatha kelang ponji aphan matha the laso jok lada kedo arada tum kai ke kisung pen chingtang nang werlo school kidon osumar duty kachadamatum kiso hud 108 kai ke hitikulat kidam kachelengatum Laso kisung penching tang nang wer lu pusi pherang ke atum ka humri damahut ning jerinti Bukajan police station angkang wo signify kriketom arni adabapor malom longni adi malong motor kachingkoi Wo signify kriketom arni anerlo por pai crazy apor malom hanjang langso ahiti adungalong ihum Tata Magic AS09 AC 1602 boxan anat kedam bomba hut ihum akar AS05F8044 abang Magic aphan anung pen patong dun pidamat akar abang katjuilo kopai keme monit thang thelang aphiki sung Kepo atung kiri cepaduksi amrajan along adim akar number pang taxi nep cheklo lam kachedon de that ajok api bogasan police station along lamhoi pidam detlo magic atum aba halapu borpathar police station angkang along ta adap apor ihum dangke patrak kepachat kekhangun e that ajok hidi ajo pasuidam haklo api Borpathar police atum endam si thana along bikoklo bangso ka chingkoi along munir atum thangthela Lapu laben Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangle tanglo kapre racharia song lapen jongjong pen kilik karjap abang phu bang phiatum election campaign pachingkhan pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council kiliga phani thom pli wetlo wo signify kre troxy arni ke vote ke jogji arni lo kilik arni nangkate bok ajok Karbi Anglong angkang election campaign songang bong jenglap tanglo wo sikre ke thom arni prekja madim along kapre asong atum kiliga phan avam chingtin ponrinti kiliga farman solajong abang phu prodip singnar pen longnit along bike pachajeng pon Lason si Bokolia along ta pudding terang aparman bike pachajeng dadapi Bokolia patu aklam along kiling amai bipon Dorsing ronghang sonjoy kiling lapen Sanjeev teron aparman fuloni angkang kiling amai pado pon pen election camping pedo pon Korkhanti along Raju Tiso Samuel ronghang
lapen kaprek abang phua tum kili ka phan me padopon ringti Wosik ni paikre PR ni anarlo chitim por paikre hinia por pen difurang so binapani high school patua klamalong Assam Gana Parishad Ratcharia song pen Karbianglong Autonomous Council klik kasipahai ponchia phan vote ke amai ke padopon Assam Gana Parishad Karbianglong District Committee amai pu Samsing Kro Kachari pon amai long Assam Chief Minister Barim Prafulla Kumar Mohanto Minister Atur Bora Minister Kesop Mohanto Dimasau Karbianglong District CM Barim deposit 1,000 pen Danglok AGP Klembang Pubang Pia to Mailong Chitongdon AGP asong kay kita Rad kidu kisun kilang asong Kidamtang AGP asong kidobom Ahut Karbianglong Aradapan Kamathapon Karbianglong Anparata Chingtur Thek Nangjipura Karbianglong Autonomous Council Along ASDC Sorkar Kechari Ahut MOU Chitoksi Saikam Thongkep Anpi Ponlo Karbianglong চলাবৰ কাৰণে অটোনমাস কাউন্সিললৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল অসম গণ পৰিষদ দলৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক কিন্তু বেলেগ চৰকাৰে দিয়া নাছিল অসমৰ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক লগ লাগি অসমখন গঢ়ি উঠিছে সকলে ইয়াত শক্তিটো ৰাখিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা এই সময়তে আহি অসম গণ পৰিষদ দলে ইয়াত আকৌ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি এটা আকৌ আঞ্চলিক শক্তি পালো এই আঞ্চলিক শক্তিৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম এই চিন্তা চৰ্চা কিন্তু আজি কাৰ্বি পাহাৰত আৰম্ভ হৈছে যিখিনি হাসিল হৈছে আর হাসিটোৱাৰ পৰা 1% খৰচ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে অলপ অলপ পইচা হয়তো বেছি দিব গাহৰি খুৱাব মদ খুৱাব কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত কি সকলে আকৌ লুটিব আৰু আপোনালোকৰ অৱস্থা দিয়ে আগৰ দৰে হ'ব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মানুহবিলাকক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰক আৰু গুৰুত্ব সিদ্ধান্ত আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক আজি আমি যিসকলক কৰ্তৃত্ব দিছো Lanchota Kalisi Asamalong AGP Sorkar Kido Hotsi Karbianglong Aradapan Seka Chelanga Pantipu Civil Hospital Sitami Pipondo Lasialang Atum Kaiki Sitami Metangalong Re Asong Mati Regional Party Apansi RDP Dunangje Pusi Minister Kesap Mohanto Pen Mailong Ningje Tikan যদি Karbi Anglong Nagaland ahoy Arni Pentame Aduya hoy alam ki jutun e Pinpur me Labangso aduya hoy alam ki kepa jujia phan Karbi Anglong Autonomous Council chari abang pubang piatum pen Kangsai ponjia phan asapta munti ponpe Laki manghume me alam Vosik Nipai Krepli Arni Lethot Stame Nagalena Hoy Lahorijan along AK Model Village Arong Arlo Inut Augustine Kram Samen Pen Longle Patake Dotang Adimsi Aunaga Atum Longle Nangka Chiraijia Pan Tarbang Tek along Any trespasser of this private land will be persecuted Pusi Tokpon Pen Nangtar Pangchengyo Bota Eson Kemanghume Meke Lahorijan Arong Arlo Inut Epon Rengma Amen Pen Longle Pata Dak number 120 Chiri Inkoi Along Le Do Pu Pen Ajoksi Bangso Pata Amen Pen TN Manen Abang Bidi Kanglim Klempen Dimapur Aw Naga Atuma Phan Chewansi Inut Along Suripo Longle Anam TN Manem Pen Rumsi Aw Naga Atum Longle Nangkachirai Jia Phan Wangsi Ahok Pen Epon Rengma Along Le Adim Chini Nesi Augustine Kramsa Along Le Arlosi Ongdung Aunaga atum wangpen longle nang kipriji apan nang jengtoilo ringma ki apung ringma নাম আছে কিমান বিঘা আছে apung ringma lado 200 কিমান দিৰো ওটা আমা বিৰো ঠিক কৰিব প্লট পাক কৰিব সব দে আমাৰ 4 সালরা আপুনিয়ান মাটি নাই ইন্ডিয়ান কৰিবি চাইনা বইবি এইটা নাই আমি দিব চাইনা বইবি ইন্ডিয়া কৰা আমি settlement iktan na haura ini agina nubuhina ai rakha tama bi dadole ai eki ya disop ya develop koina hai ase ama bi khor banabo koina de do hala hai bol
Halo tidak boleh. Lason si Aunaga atum polis ajib penwangsi eke model village along kedo arada tumapan ke ther ke hap lapusona sai padover arnisi longle ke panji apan ke wang ahut longle ahem phuvek Augustine Kramsa jepodun loksi penang ahiring tang rak pen lam thama dolo apitu lam thama chedan si insam jin pen chekaklo nagalena hoy along naga aso atum aron repen longle apatas damik asalam pondo lasi karbiang long autonomous council chari pangku bangpia tum cherok tok pen kelang chari ji apan sankur arada tum chinuri pon Fusik ni phai kre pho arni ada por phai sirkep a por pen difu amlapati di masa club along congress lapen HSDC ariso tum BJP racharia song chingbedun lapen arni dili ke thama por pen ke pajutsi BJP vote ke hangamai padopon Dipurong supi ahi chialong BJP asong tumpen vote ke hangamai long kachetong dun dhiren tok bi pen kachari pon amai long 18 number lumbajong constituency candidate Roton Teron state BJP executive member Krishna Muni Sutia Senior BJP leader Milmoy Teron atum chetong dun si mai misen pen chari ponlo আজি সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি গটিকে কার্বি আংলঙৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত থাকিব লাগে আৰু থাকি মেলি ৰাইজৰ যিমানখিনি সা সুবিধা উন্নয়নমূলক যিখিনি স্কিম আহিছে উন্নয়নমূলক যিখিনি আঁচনি আহিছে সেইখিনি যেন আমি দুখীয়া ৰাইজক দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু সহযোগ মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোট দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কেণ্ডিডেটক জয়যুক্ত কৰিলেহে আমি লুম্বাজং খন আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকে জানে আজি বহু বছৰ ধৰি আজি আমাৰ ডিফু চহৰত ষ্ট্ৰীট লাইট নাই ষ্ট্ৰীট লাইটৰ খুঁটি আছে কিন্তু ষ্ট্ৰীট লাইট নাই আজি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ কাৰণে আমি মুভমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি জানো আমাৰ চৰকাৰ আহিলে অসম চৰকাৰৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতি পেলাই আমাৰ টাউনত ডিফু টাউনখন আমি উন্নয়ন কৰিব লাগিব লগতে আমি ষ্ট্ৰীট Mailong Roton Teron ahin pen lamthei ke jai ponke nili jongsi chupanglim ninghang puasonte party along don thavare chia podlo bonta nili la son kremkle BJP party along do thipsi non an nili kiligalong kithurdon lapen ladak lumbajong aradapan kisungalam mathasi nili kithurdon ladak towarave kangthir jir ki jona langave rehingame avela pen dipurong supi along kenang sot kaching thorawe pin আজয়নি সি নীলি কিথোরদন পসি জায়পন মোর একদিন প্রচার অভিযান চলাই যিখিনি মোর অনুভব হয়েছে যে আমি বিপুল ভোটত এই সমষ্টিৰ পৰা মই জয়যুক্ত হম বুলি পেলাই মই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰণ মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যিজন এতিয়া সিটিং MSC আছে ৰবিনসন পুৰৰ লগতে হ'ব কিন্তু মই তেখেতৰ পৰা বহুত ডাঙৰ মাৰ্জিনত মই আগবাঢ়ি থাকিম আৰু জয়যুক্ত হ'ম non malam so por phan dihina pharman berta moington ponik senang Kat News Channel ahin penangi tungkhan wan tila Astro the talent show The artist Kirby traditional attire and its innovation. Jong silang litung labang so show long interested lote ladak screen long kipi a number along nang litung homri ignon. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo pi puthot berta long wang thulo. Wosing ni Phaikri Troxy Arni Karbi Anglong Autonomous Council Click Apartment Polling Officer Atuma Phan Mina Asai ke claim dam chia phan kenang soda hormu hortar pen methang a polling station along ke pali dam chia phan bar tanglo. Zonal Officer Dr. B.R. Hazarika ahin pen Pherangke Atuma Phan Karjuk Ponahut Lamte ke Pachini Pona Tengke Non Apong Karbi Anglong Autonomous Council Click Ahut RVRA Jang pen Josi Thang ke Benke Phan Ave Pulote Thang ka Siksak Ave Pusi Than Pachini Halapu West Karbi Anglong Ahawar along Karbi Anglong Autonomous Council Click Apartment Bang Phokebra Hini Polling Party Atuma Phan Pini pen adim along an padam toilo lapen bang pharo hini polling party atuma phan ke penapsi ke padam ji pusi birda pachini West Karbi Anglong District along Kemangji Karbi Anglong Autonomous Council Click among way number 7 Kopili constituency lapen number 9 Amreng constituency Ratchari asang atum Amethang asang kachapahai jia phan pura dode sang sesi par om plublo Labangso constituency hini along ta BJP asang atum kachapahai jia phan kabor ipon ason thak thaksi AJP asang atum ta kachapahai wek jia phan ason son asai kedeng pen anparta baikapacha jeng asai kedeng padupon 7 Kopili constituency pen Karjabdun AGP a candidate Dhonsing Dera pen Ongdung Baikapacha Jenga Sai Kedeng Jengkha Kheroni Hawaipur Mailu Nowaibil Lamsakhang pen Danglok Kopili constituency angkang Ongdung Adima Long bike lapen Akeng Hong Primate car mini truck hai hui kepacha jeng asai kepadopon AGP claim bang phulapen AGP kekroi arada tumpen Dhonsing Dera Zindabad AGP Zindabad puhai hui kehang taram pen Ratchari among we parom plublo Amar Kosim Karbi Anglong pora আমি অতি কমেও দুজন প্ৰাৰ্থীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম এই ধাৰণাটো কোন কোন সমষ্টি হ'ব পাৰে এই ধাৰণাটো মইতো কপিলি সমষ্টিৰ কথাটো কৈছোৱে আপোনালোকক আৰু আমৰেং সমষ্টিৰ কথাটো কৈছো আৰু আমি আন এটা সমষ্টি আপোনালোকৰ সচেং সমষ্টিত আমি অত্যন্ত প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমি সেই সমষ্টিটোত আমি নিৰ্বাচনত ফল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম সমষ্টিত এইবাৰ ধনসিং দেৰাৰ বিজয় নিশ্চিত আপোনালোকে এইখিনি কথা এইখিনি সময়ত মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই
ধনসিং দেৰাৰ প্ৰতি আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিও আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি নিৰ্বাচন শেষ হোৱা পৰ্যন্ত আমি এই সমষ্টিৰ সকলো দিশটো আমি পৰ্যালোচনা কৰিম আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰি আমাৰ কাউন্সিলৰ এজন সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি সকলোৱে পালন কৰিম Anparta BJP Congress lapen akaprek asonga tum abut committee asai hemhai hui paling langlo Pinpur me bangso bike rally ke padopon along abarim a minister lapen AGP asong japo Kamala Kalita ta chetongdun lapen Kamala Kalita pherangke atum angno kaning jepon ke West Karbi Anglong district arlo number 7 Kopili lapen number 9 Amreng constituency along Karjap AGP a candidate atum nonateng pulote ke hai he deji alama masi awe pusi ning jepon Langpher constituency along HSDC penkachitoidun Sona Singh teranga pharman wo signify krepli arni Langpher adang doan ari soe jangatum hum pharo ke thomso se abai Langpher constituency arlokedo plikebra nerke polling station along bike pache jengpen humri dam bangso bike pache jeng along Harsing Bay pensi japonlo bike pache jeng along Kakijan polling station along Chington damsi mai padopon bangso amai along Sona Singh terang HSDC candidate Sap Singh timung lapen ongdung HSDC Lembang Puatum Chetongdun. Aduntu bahani adorso along si ingdeng hini bike jeng pen nang Chington thusi mai padopon. Alali thari lo Harsing im beber hitpet alali tu kartu e to tabe alali japon po tabe Bangso amai long HSDC candidate Sona Singh Terang EM Barim Hemsing Ingti Madan Jangri Mintu Dance Harsing Bay lapen kaprek songjapo songjapiatum Chitongdun nitum ke National Party Ason helicopter nang pasun pen radaphan pa EA non-amat Langpher along HSDC high vek po pua join Chief Minister Pencheng lok kaprek ke theke dingatum langsun nang koklo sita Langpher arat ke luver velo plus HSDC high vek po pusi bangso amai long Sona Singh Terang pen lamthe jaipon Pini hithi rupena birta bang khala pon se kangton iglo putho chetong thulanang ke bangji bomkuru arni bangso channel bangso port domi thakme kurwang thu